بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kwa tukufu adaninga ni bushroni khair mala nikando mlio armazi sanata za dunia watukufu usikwa jana tikatifanya director masihu alafu ijanja maproblemu sonokana bando ulona mla wakati sonokana na profite ndangemna 20 minutes ni behe message yenu yokaya dani de makaulu ya hema nyasi badru ya yamba kadwavili heli nelewa armai madavili yokayange lazima baha ani manadamu ulona irumbi ulona mwa imani rike wanru kanari mevanuri sinjarma pia je udezana sharambe ijuba diliensi usumendeleyo usuruko zinchi ukaonga ronao kayansi hatu tapakada bahanga sihijani izo de suala kwa lazima kele wanru waneniyo wanru wa shemeze rilawe haruma shahidza ikawdo shijunra haruma ensi na tabu ya maji bezo zangu za lazimu keheni mwana mkomoro imovanu ya tsange fikira ukana mendeleyo shatido kana rimevanu heni mura poya vehe ridezani pasko zoka sina maana zonga zimenya ndongo zinji marapizo yana wange rono skwa juzi yokana badruha fanya video ila watsi mwanadamu ya tsulani ukana banu amadizo rudungo zamba banu si wanadamu ikaungasi ngarujoro banu mwanadamu yeroha ngontsu ngondaro ngontsu kana hafanya sadaka ikaongedele yao hawahesima au hafanya msihiri au hazaya mwana ikawe mwana uo ngujumrehemu maudu au keleo mwanadamu hasomesa abangara aminiyo kana zerongori zamba ubanu salamu alama mtukufa sana gosato zerongori zamba ubanu nu yanuma piche kaungara hanso banu ya msomo abo kaleo mwanadamu ngujwa anje banu ya pangendrabo ya hetsi boti haina masihu ndakensi adu ambandrabo hamrumze wahahe dhamana alakika siwa komori ngamonama anizeroho za hatu ngazijibi wao banzi hatu ngarijibi wao ridona ruela piziwa ridona ufedhe nabonga rambao kakartina nsinga rambao sina hija ngarambao sina tabuzinji alafu izangozo kartsuwana ni zora tawa mirongo za mada yinu ya upasheo shari himi hausaidia au tina shiuno au tina mrukuraji yabo wala kulli hali abamono kanga sarmu hatwali wenge anuma kaulu kaunga hanso obana mkama zahidi ngamona uzango zinu kakabana mri fedhe hilo mri yakubali maudu ndo kwa mada zinu badurati johundra yatijonra hukuma nziro wakomoriwa juha tena mdambo kana banu badruha dhulumiwa banu badruha sihi banu ngabo diktatori na nyinga mwanao zerongikao ufanyo mipango ya uyambaya hapo haina wakati kamonao mirongozi ya yambao kamonao msajaja no nafiki wandu waru milane bana ekena ukirile orkar mwambana namna ino karle kezensi wadoka unafiki na ndrabo na unjahula balola ngedena wanu balola ngekorompi yani abo wanadamu ikao mdokatsuhisi yokangona sherubi shahensi okanaruono yokanarka sina ziko banu mwana masana gosatori hazamba jana samso zivirambavi yokahaka banu ambangwa nzo yedali perensi hajihansi rahisi wahansi serikali banu kamwenawe zavira wenge wanadamu Muhammad wao rahaka batsu aminifu yokangwa Joshua nzao yokara haina mru yajitole wakanga muhimu amwa plasi fulani yabo ngeladimwe plasi ila yani yendeniyo hatari wono kakweli we mwanadamu yakana objective chatsilo kana leo heni mru yatonja hula wala rohe hula ulende ambe hula ulambe bet salama chao yabo wotsu yani wotsa nadamu wa kweli ani mrugu hisi ukanabo yorohombi ya mvu wanadamu ajoka mrudhamana yadonji aruma namna yokaya tsotse hula yabire hula yambe jao ani yo mirongo zikao na tabia ikao kasu ambishi wenge wakomori na lamu rangalie namna yokarelekezensi rangalie namna yokaresedia mavamana ruambie sharti jaru namna ya bangano ukanara na jamole bangano linu kana usedia rongo katilo kana mrala pizza wala pizza twaibu hema nyanya response avansi toujours ngare jodi ngoni ani ujinga ngubaki monsi juu ani batu rengalaze tsizura jina bozijusawe bacho zifanya rongo zinji ngetsono kana keti wakati ukanarike haruma bangano aurido kubali ando chaura barabo ukanga mwanao kana mduja badru mirongo zamandi yo yakansi akaipanga yambe mhodaula na jisingero hao na jauna jao na mswangali ya mwanadamu amandu weye roho ya ani no wanadamu ikaundwa mdungao no wanadamu ikaungwa rengao video amandi zo wererea we partage yokamari wone rugwa amandi zo ya kutsova adabu ya mrunze wahe vamana ani na mwangalia rugwa amandi yo shoti rumbi wati mranzonsi cha mwanadamu yanzwa safihinsi mwanadamu ikao ani eki wanadamu alona roho mwanadamu amando atukala dhima batiwa ya hansi wambaba hanu
yani yationele jua mudama hanama na izo zonsi pia ngarabunga bo diktaturi nanga mwana kana haransi wange banu ngabo ambasadori banu ngabo serikali ngwa shida nao na serikali ngwa deo serikali ngwa bazo nzao yesile namna roke olekezanti mrieka olekezanti mruhaba kabangjao banu kadha na rfenjao ngwaste yukaleo kutsanzale mama zalima gojo kana womanzao eska womanzao maudu gojo jibiwa dwa ngwa mandizo kutsujua garjoba nurazali wakartujoba nurujuka ufia ikango na mrudawe kango na familia yao kango na mjomba ndia chana kadhoma na mandio kujojibi wale watu wadohima wefanya ngoma mandizo alafu ikamo izoro njema yokarwake nsi wadorenga telefoni wepara wenjezi zazila ndongwe zandrabo ikaundu ya zamba auze uplefusheo watukufu na rejeize roho rirensi hodoe kama tengwe la wanruahima safi hiyo la wanruahima wadeza nao la wanruahima wanjao malahoni na yotsi haki yotsu binadamu na rejeize roho zatu ramini Mungu baba nsime silamu ngasivanu ngarjo roha haina mrungene tarehe ya hahe haina mrungene wakato wa hahe na reje Mwenyezi Mungu baba nisondra juha hadini sondra juha handongo zinji zokana rejoha Mwenyezi Mungu rijar mazansi zinu jarbadili ze roho aringa sarma malapizo na mwendo muyi rifwe matso kartsona zembizibira bontsiju kartsono wana heliwendao sha izuzo tsipi angala dhimuri ime hamisada ya hatu hautamvu ndo kwamba zinu hauwana hautope unu shekale ungaranzori hime banu haina mri ya hime safi haina mri jibo na mri haba ni ade ngamona ukezo direct ngamona kama nadamu ya japata direct uloban ya jarenga mru umredo mrumche umredo kayufirwa umredo kayeja izo pia ngatatawo jemu rende mru mtukufu kama nurunga mirongo za mandio na rejeze roho baba nsime silamu amtumambiani leo le bisi komi urenga hujahazini amina mzee wangu ko si upashi abantu ujahazini basi tulozi samru yabo leo ibale mzee watu la mru mwema ibangenda amba wahafu gasira mizimiraru vanuri zamba ubano hafu woti mru kawani umanadamu ikawo njejo parupanse haila sui hakanio nela roho njema kanio rakadungano jahazini banu wenge karkaradhi benu dunia birawa ndo kan baraka raransi za ferizo kando jibi wanandukuza malapizo ralekeza ensi sijeni jama pieji babana haina mru ya nzoya hime hau ya dui ya renge mali harmwensi ya dhulumu yensi wongu jibiwa ukakana ngubo ya jabani yeshari deza nao hapongo nuka karjanjia upande wa ulekeza karjanjia upande ukaeze maliki zonda karjanjia upande ukaeze manu nsingioje salamu zukuangu shamsudintamu izo yuanadamu kwa juja kebano adamba ngonga potsoa mbo areti yungu wanzunu hambie nambie zo wanzunu imebanu ndwangana mbina wanru wanzunu imebanu ndemru ani namlekezeze roho zanyu mrensi banganyi na rohombi ala Mwenyezi Mungu kamsina ta roho hata wanadamu amadanyi kamsina ta roho kanga badungu vubanize simu ani mitiro paro jamani nduvumba mrisimu ikamugonzo ya julwa au mrugonzo mravumbule simu ahe mratso harongowe ya jipresento malazaliwa no malalaya chambatibengwa hundea sina hurongoza sina hujibu kanga sibana nzerelekezeti na mretse rohombi mrati jajunru haundu msafara jafara nsame shange dao ahimadu safihi no tandwa mapieji yensiere je dingondi sidene mna hiyo sideke liyo na ritsange fikira rambe risaidia yensi rambe za ladhimuri fanya yensi atu ijuhe chatsirugozo karijeri mebanu rudola pizana na singa rejo dingoni hamwa maisha menji harumanrongo zinji ikaunga simanga rizonao wengine narkeradhi babeza pieji zo karime barudo dezana hizo katsina maana yebu madea mwara dezana rala pizana mwanja za malahoni yemwa sulinda yemuhundwiri yensi ngionda yenga sindahu yonde kaladhimu heni mwanadamu abaha ya kensi ya fikiri ribadili mwendo rongoze madhamana rongoze mijia hatu reshelu kama nsime silamu karjuka leo kanuka maudu shasidu kanarkebano heni mrajadu fanya pieji yukahama balende ile mwenza nkili yende jau sisi izorambao tukabanga rambao nga sina nkili chabanga ritsangao ndelejela hatu wenga wenela haho nga wenefikire haho yapo zinri zambao endapo mjiju amjohu bloke amoma biyo yabo ngamjohu bloke ikanga wana problemu personnel au emru mshaharengwa au nga wana problemu au ubo hamtsango yo problemu yaho utijauni pulawa si wasubu la wamwezaho kakuno joji kakuni stay alafunu hu stay mbabiyo diwaza mbabiyo diwaza kuno jo ubele ujewiri wambe kutwanzo ni stay banu na minja udea njada mru halafanzo urenge problemu ya homtsango wa haho hauke mru mshakatu hubulia hanga na problemu ujoni rumilie enda keiho eda tsahe mru ya dhulumu unreti tranquille
utije banu basubuhi haruma made kaun suda mru shanga mwelezo rongo uje banu da arete amba ndo joshi zungwa weche aumbanu amabo kafanya namna ya bantu wajona kwa mstarabu wa Henry wenge watukufu yode demade na kazanibire banu yokabanu piejira njia rinja ruma pieju ka ngaranzo rinja mabangano na bangabo dhulumifu bira warmwetsi ngabo rongosi nchizi bira warmwetsi ngabo medelo menji ya tsobo tsi juu ya lazima bahari kensi ribadili mwendo rambe mazoma na wanu mfano na mdemo ngalio kanansi hatu rulobanu rutungwa basina shini sijau ranziba la tabaha leori jo kana harmon rukaungo na mendeleo wajusu nsia hao harongo zinji hoshin kasina zahabala kasile mirwa majila ngamonao kana kasibala henu siku ngandore hula meteri alafia jaye hifeni swabili karjaparo shemeza raba kartusa metera baha na ritsahi namne rajina shabale bulia wonro bangu wajibi wao yokanga mjana hule meteri mira rubano na be 20 miliari alafia renga 15 miliari ya rumia renga 5 miliari ya hule meteri ya nrabo haruma mezi sitaife bajemra jina jabala ya profitendi nila dabela dimura benarizie rijokabo rulo rambe ondwa nyanya si wajarengele zahala hatulila riunihe mwenje bando rijoshina rifanya mendeleo ngasina mirwa majilo haruma ye nzuani na ezisiwa za hatu nzuani mali waje warenge wahundresha hawa rundresha hatu haina wandu wakena mwenje rijojofanya mendeleo izo ndiza ladhimu rike wandu kara rizambe shatsi hi ujabano rulo pizana ina msuangalia ye director jabano na ulapiza baho lapiza rala hulana na mambe faida rahunda yabwe tsipuse nanga monao kanga bo pieje zinji ya rongo zinji ruloba na dhimuri zirongowe ritsanganya bazima rentsuka we hanza we kaza we ngamonao kara haina mwaha haina mruloba anu fanyomba hazi yabungu njilo mna real nda fanyomba mendelo ya hahe kabatsina mna juporo endelea dusokande rarvuri zerlenso hole kawarije zatu shabo frigo ebe hahula mashini webe hahula yonge de afenso abili yokakartina mwenje ikaungwendeleao kartina maji normal chande mdemangali ngabo wandu yabo na makamio huza maji haina bidora limengo mitsano izo ndizango lazimuri hime haroma ekabana rizamba ranzima hamiraru wandu hula maji harali limengo mitsano bido irishemeza besejo kazibadili ilirita wele bangano besejo kazibadili wahundu tartibu waratsi ze business za doba la maji wenjo mijine ilade haka hatu werulizara limengo mitsano hizo ndezango la kaladhimu riwanenizo zibadili shatilo kana leo jekensiba rudola pisana na mwangalie longa mjesho kabatolo 20 miliari yeitolo 20 miliari hata kadonga ya husome terila nanga mwanao kana emiji ngwanzo wakazane wala wafanye pare wala wafanye lekoli wala wahemsiri ekema pesa yala rijunru kana leo renge projamadi zorni kashini warenge ngwa hunrawe shautu urudisha shautu yabuma pesa mada yayo rijoju kana wo mji awule bavu ngale to 10% ya serikali to 5% isaidie wafanya maendeleo ya projet rongozi njira jojo kansiba nurizisha meze ribadili kasarumana ani gasamari siuha na mangalio kanga sarumetsinu kabatsi namna yokawarungo mjingo bana bangu wafanya maendeleo harume miji hao shari juru kana zarongozi fanya bana za activities fanya bana haina samdi uma pesa tungorenga renikala salihun amde mangali la salaba hangu irangwa 5 milioni euro goro yaranga 5 milioni euro winikela sali ribiri fanya ukumbi bala rirange mapesa riavurize banu yardi wanu warenge mapesa warumie ani kabata tamba faida wetu ya hatu hundrao zi ula muamala wa hatu ema pesa menjiri arumiao banu ema ze faida zinji ikaunga rifanya warezunra banu izonga tsungodize baki banu kinyume yansi zinra jina ze male zinji zoheda mwetsi ya hao warumie mbabititi banu izo ngwa kwa ladhimu leo rambaunga sina madhamana hatu watendea diaspora rambunga sina madhamana hatu walone daula rambunga sina madhamana hatu walo control ne regime ikaungwa lindwe maudu ajawarenge nsiwe ibalie kengwa konsuo bao wa ani kwa banu rongotsido kando atodore makaro hanjie chale owa do kontre ndo kwamadi zo paturelewa yoka ebanuje ebanu tsingede siwaoje ebanu mapesa jokala ngafanyao ye tsinga yonda ebanu kamtsuo no karinja mapieje ani waribuwe macho paturelewe la namna ladhimu ula mnyeshi watu banu zemaliza hatu ziunrena faida harumwensi hatu chari jundu kakabatsi wa miniform na mru kabatsi mastai ya fundi kabatsi mastai ya dhamana kabatsi mastai ya mbaba yoka wao wajundu kaondu waritia wa harumweza pieji mfano dele jimbo lilari tiji hano hale weti jinrino hata nrodungo lala wetseha
mdemu angalazo amweze mashuhudi mbaba mzaze wana ani wahimao le jimbo lalitilwa eni mrange falas kamaji hafanyama balange mlevi ani rongo ikao ani karsuka nsira tanabahisho warizaya na la madhamana kana usimwendo ivanu mkomoritu ndo chokare magoma zine vanu mkomoritu chokatinwa sedea zine bahi yalalasi uherijuhe bahi renzatu chakartina mba tartibu ikangare angali yao usensi ya hatu kanaribadili mwendo narisikubali pia shiza namna inu naritsange fikira shambala pizo wejau wemkoko wejau mirongozi kawani kene uriba mbaba hanu mrungu juo kala ngani pohidwa ni dema nama nure madhambi ya bureno yezargo zina ikajanizo ngampohidwa ni jaban rade mrum na haramu na baletsi mna haramu hazaloni mbaba na mzazi ngampohidwa ni rade mruwa ikaye bwitsi haibi jau na bane mruwa ikajaparo hiba yani wotsi mwendo wando karabaraka ritsinjama pia namna hiyo yoka vanule o emanensinu leo jona mreme vanu ya demru yalo suruka kana uremwa ukawanuwele ukaya ketula dhimwaru wanadamu hapa hawaesha madezi nyama watia sharia yoka ngabo ntsizinwa jina wetsoro hapo nze hure mwashono de pulasha itswa ngabo ntsizinwa jina mwenza mvuu ani wondo urumo wanuelewa gojojoka na naziba nobishide unre amani yaho uyeshi he sharia yoka wewa mru gojorongo ufungwa yabelewe kale umraja huwa mrubanu hauha de mrubanu hauha mena semrubanu gesurukana kuna humrema yokangu kuvrewa na sharia yabezo izobure yomba kaulu ya bure yokale ngami vana mju parisa boulevard national li hu wenda hu ojo subuture be mruhunu ya rohedamu ngabo sharia wakuvrewa na sharia wenge nartsinjaru mapieji zanrongo ikau kazi na uribe hambaba hanu na sisi karti tayari ridunge mirongozi yokana rifanya mendeleo rikubaliane rifanya rongo njema za hensi hatu shayo lo tayari mrone ni te director yinu ngamde mru ngamsafi mru ngamjonja hawinchi nguna nipwene shari na director za namna hii wakami nsina wakati wakana niji amini wakanga manzo nifanya msani nitsanga msada mantiju hangu nijo kazi nutare zijo ubaki ngarijo hufa nijema njene hensi tarehe mbi yokanga mjopa mrusha hitwa yokawe jau yokande mzaza mru au nide mbaba mru au nije mji wa waruvanu wotsi duheliyo narifai tartibu rike wanru wakanaba hayinu ria kadre yo madhomana hatu riwambi yokano stop narizie ranyinyi mwamboka nga manzo mrenge maudu yende tomaya ranyinyi mlona yeyezi abaha narunde tartibu rikensi rangalie basi uone miji hatu wojo urengwa mwana ujura kemana we hangalwano hao wanruande watsanga bala wamrenge wamwe hansi wafanya voti wewe warenge woi wamwe hansi bana wafanya voti banja mapesa bala wanru wafanya mendeleo ndongozi nje serikali majojo utsengelea miji wanruande namna yofanya norilekeza zanzia rilekeza nongo zinji shazarongo hizo kartwanza rizinjie rizambe charichari baki arma panic lokana mwanamshe ya jabanu ya mile mwanamahe ya mrende jau ya mlapiza ya sabon saberendeza wewe mwanamme ya jabanu ya range mwanamshe sane mwanamshahe ya kebanu ya msafi ya sabon saberendeza hizo tarehimbi wadoka na baraka leonga mjoji toa ma confiance garjoka na zero wanada mwaloni zo abahainu ani hizo kaziza roho za kibinadamu bengwa si safi banu bengwa tereka shono debanu ngamjonda mrubano ya nanse ukanga amchojonre mfana nami ngabo confiance ya rogo zinji za mendeleo amemiji haruma manyanyuho hahupata mbahiru hahunikajau kapati confiance haulo peu ya wona onuo yani ngarijito confiance haruma rogo zinji sasilo kana unde mru ya ulole honda mru ya umlole ani wotu jorenge ujofana nawe haruma rogo zinji za humyeshi manadamu gojito haruma confiance gojito haruma ngojito mahabani maudu ngojolawa maudu ngolindo vumbulandro maudu ngovumbulwa etare ngolindo etare ya hoyamba ujundo kana kunako kana tarehi yokaonada mu urehemu wengena arkerazo ndo karbaraka banja kanzani kemle kanzanje banu nitsange fikira hangu usu ula mwendo wendabo ntiju na nonesemwa na mabadru yokana karadhi ndo kana baraka weshele Mwenyezi Mungu uvumbwa rogo za Mwenyezi Mungu yabo ujone soka husomo na we makaulu yambao no la mwendo ulonuo na zila namna ya hazi yao ifanyao ketsu onesa ka yo hazi ya kijournalist na yabo haina manadamu wa roho ya peu wa roho nziro wongodo hanjia mu mpango wao bangu joishia we safihe mwaida ujoishia we safihi waru ujoishia wamba pato la ndogo kao zoza rabo alafu yake bala jijibili alalasiwa manadamu fikiri babi
babanu haina rongo manadamu yazifanya isho itendwa ikawishi wende utsengale abantu wishia rongo ombi yabongo ngahamande mruole ambaye uzarongo zila utijofikiri kana wewe ngodwa kensi ulaniola kahido mfo waola nana we ukawengo tsango wishiyo wishozo rongo zila ngojijibiliyo ngofurahe roho hamakaulo madayala abonga hamandola karikaradhi asandra biramushioni sondra parsabalezi sondra la wa mamiji sondra lelo kabla reja roha haso tipio unjini wa hatu kojo jabana jala umumbaba kojo jabana jala umumji imiji hatu na manara juha rijuha kaya kabana mji wajojibiwa waone mwendo mui wenda bala watojo uzia hukasime silamu yarongo izo rijanga simanga ni mrigano huria wahe ridungu bangar la hula nao ridungu bangar safiyo kasibanu garono madhamana hatu bao warengeje gasinao watungora ba mafiti atapakada baha na hiyo tinu kwa lazima rikubali wandu wakanati waruma wajaba hainu watona hezi ngamunawezo ambao badala kawajitse warambia mirongozi jori kinaiza wambe proje ratuparoziwana shatujuru wabaki arumanamne kao mwanzo warumezi riwono edinadhamu waka vice president kamjaona yukaya hakaulawa morono nda bajina kafanya zile razilo kakana katikati akaurari akafanya ilera ngabo wakapasha magari normali wakapasha transport wakafanya zile razine kajaporo fikiriho leonga mwana wakadani mriareda mruzema haumri afanya haini mrulona wema uso ni mwana damu wakati naziliwa wakati nukadwe la uso na mdema ngali mruja mzee watu Yusuf Mohamed Bello yaja yafanya taratibu yokana lewele bavulamba jini lende ho sahilifu warendwa shari wangabo wandu waona mzenje mazirendao ngwa mde yao mmono kabakahiza harumemba jini afanya taratibu wende umenje wajua ula mwanadamu amadola kola dhimu kanga sina zoroho rishukuri mwanadamu amadola wake wasaba ya kopee yarenge proje ibala ndarumele bavula hawe ende yafanye rilekezensi cha uonga kuone wakaiti hindu gulapiziwa na wale kaudwa na bandhi ya wandu kongo waonao kangu wafanyio na bona ke tarehe aruma le bavula tulamba jini yukaruano wandu wenji wakaruma wakana wizara wakana madhamana arumemba jini nomuono kwa tina tawafanya alafu mwanadamu amandu yajitolea yarenga proje manda ila yafanyiwa riwona ukaya humrula wa morono ndamba jinu la msafara mle mru amandu la afanya rongo manda ila wondu wa rohimo bandu wamde wamlapizao kartsuo na kala mendeleo yari hususo tipia leonga sina zefami hiho leonga sino wanzani hiho leonga bwalola hiho ya wakafanya zile razine ola morono ndamba jini na mwana basa mrekode la morono ndamba jina ba kufanya zile rame ngufanya daka mengomine au daka mengomisano yo shukura ya tusonsipia mwanadamu amanduo ngulabwa gudeziwa guone hamritsi hinru yabo binadamu dau kakabatu tanabahisho wa manadamu wono ka emro yandrende zamani shukuri shaba sainu heni mriarende mruzema heni mrajitolea usoni manadamu yamba ngamfanyo manadamu irongo he roho ho mwanania basa zili basa mruo butolibwa nai wono binadamu rulonu katurulonu yede hatagete harara umrurende mruzema wakaturulonu na bakena kuiritsana manadamu ajirende mruapeu yokazino mnugu tsofanya shalobo lala mwingine narikera adhiri kwa shukuria narikera adhiri kwa nruo tsanga narikera adhiri wana manadamu arende rongo njema rimshukurie rishukure Mwenyezi Mungu wasaba haya arge jitadila jaifanye charitsike wanru yokarike banu rudola hulana dola pizana we mrumshe we bwizi izo tsirgo joribela mbaba hanu ukaramime mana kamitsi dwanga la komenterizo gamjokane jomba mirongo zamandi yo tsimirongo zifano nami eba mkatsido shilana na mrunade yoka uyengo mre katsozinabi bujo la pizza bujo hamba bujo bezono masula wenge watukufu wa komori ze director zinu zintare geladhimweni manadamu jojitolo jabanu hensi yotsi amri namba umru cha umeshelizizano narikera adhir kando sheleziza narikera adhir ke wanru wa projet narikera adhir oka rirongoze madhamana rowaliyo rowatsona rowajuka huja rasi remiji rendezano kwa kimendeleo rike wanru saidia fikira za hemendeleo hemiji hatu salamu anama mtukufu zadulu wenge yonde de mnapo na kadhani mbire bano kajana tifanya direct alafu jenja ma problem alafu sonokana mna wakati manaba sainu amjorenga hazar ma 30 minutes sonoka kerini be mna message way ka e journée tinokana nafasi ya sonoka kerini be mna direct way no nese ila fikira ya hangu ni wanao yo jono kangu poyande yo mana he yo kami mwambia ni nadi yo kana zinu tarehe e video neti abano ge jobaki
wewe unde yao ngojo hufa mimi ngamjo hufa nsujua ejo tenendawe ejo tenendami zitarezo ngajo baki yabo haina mwanadamu ya jado one izo yarende mwanyanya heni mru ya jado one izo yakambe mwanyanya izo tarehi kao mru nanze yatsadze wenji wakanazo telefoni zinu wahafa ze message were ya wandu zenongo wazifanya ziba kanweza telefoni anongo zionao wenge watukufu kamkaradhi babanu unutsuhara yo kamrugu uko bani ambe mirongo zao kama amriyo mratu amba jao cha wotsu binadamu ka uvuru sivuru wotsu binadamu ka hunde tsudea yo ke jaristahiki yani wakatamada unu ne maharloniyo rikeba nurdo tsula nazengu wono la hulana katsuri stahiki wanashahatu kamrinyezi Mungu TikTok imo inunzia ya ubira riwono wenji mpashia mregeza mvyo izo hemindu ngamonao ngabwarejo hesha hitswa mrugujo hunu hemindu mrede komori hesha hitswa karika radhi basi mesilamu raka wanru waka rishekeze mwendu arumaze TikTok zinu utsikiri manamba haja katsi yabo hadu hambi ukana yewela la namana mmeje yeukaje yeusorteje ba ukatsuhanza deja manadamu hobi misamirongo zamaniyo yo mirongozi ya kafiri ya kijinga na nyonru mlindo maudu mizae nyonru mazaya mlona wana bamvu ya hanyu mwanzo mlele wana yabwe malezinga juko kadahu yabwe mwana wangu juko jwa mwana wa dinije mzaze wa mahashirini au mahamengo miraru au mahamengo mine usubutunja ruma TikTok bale msindanu ujikabo do safihi wazi udo safihi wanaume udola huwa udola pizza enye kama hatso tarehimbi mwanadamu ya hifayo hansi rongondaru dekaleo hansi msomo gofayo wanru dekangena soda katinjari yangena hafanya soda kayo kana leo hawahe sima msihiri nzia ngena rongo ikaunga zendeleo ngazimtinao thawabu banu aliyo enye hauma na mwema wa mlela nabo ken abonga rongo mbili ngazita wao gojo abo hula pizza usafima na maho au usafima na mshwaho yabo kutsusome sandro hansi tarehimbi ardisena la Malaysia he mwana ikao gojo lawa ya usome ya utsasha mafira kana uparahaniha he Malaysia ikao uhansize mwana watu fakomori yede direct kao tifanya namna ya ki masulaha njebanu njenja ni sange ngamombo mnguri dunge mwendo wena mnainu banga mwaminu kana mwendo wena mnainu garjo hura faida zinji garjo kana unyanya haku ani na rahano karkebano nrakose mwanyanya yafanya mwanyanya komentari ya uziro ya de mwanyanya ya ibiwa na mwanyanya izozo tipia izonongwe kao kasina tamana siwasaya wakati sujuzisa mirongo zamanda inu ikao su yambanadi ukana haina mwana mkomori enamna rajuha hausi shikomori chatu haina mrudungo karo marongozo kana narudua Mwenyezi Mungu narekeja ubahondo tuna besola ngufaraka besola kartwelewa ukana ani si uhatsukana ila namna yokamrahime yala huwe yala pize yarende nai ani la garantio kama nadamu kujonsu kama na mahaminji na mjoshibano hata mahajana manadamu fikirinro kutsujua leo maudu unumsafara rienshi sina wenji hunu zinu tarehi garjodo zamba karkaradhi babane nsiatu ngi warumo ziro ngamononga sibanu haina mwahara njorele komori mrugwamba biazuma jana maili iyonugwa koladhi mwike simple ritsanganye wazima rensi hunu riwende namna yofanya rijisahilisha rijaru mapieji bangano mashaka alafureda remanana pado ani rejunro kano kapativo vira watufa komori gari jona na wakati wa saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.